abantu bangaphandle bayasicasha. Abe. Manje webafo uyifihlelene ebusweni ngoba siyakwazi nje. Hawu. Uyifihlelene mfowethu ngoba siyakwazi futhi kulento oyikhulumayo awukho ugcopho kulento oyikhulumayo ukuthi mhlambe khona into embi ngoba la uyabuza yabo ukhulumela isayidi lomsebenzi wakho. Angiyiboni mina inkinga kulento oyikhulumayo ukuthi mfowethu usungazi uyifihla ubuso sibe sikwazi siyakwazi nje. No mfowethu mina sayidini lami ngani yakwethu ngiyakuzwa mina umbuzo wakho ucacile kahle kodwa nansi into enginayo inkulumo yakho angiqali mina even labantu abadayisa ama drugs bala eSouth Africa ngangithi mangibuka isizokuthola ubezwe bethi mfowethu siyazama nathi ukuhlanganisa ngoba umsebenzi awukho umsebenzi ugovernment akasinikezi so leyo iexcuse yokuthi lo muntu akadayisa ama drugs ukuze akwazi ukuphila kufe eminye imizi ukuze kuphile yena uyabo so leyo excuse leyo iveli ibhede kakhulu so esayidini lakho mntaka baba ukhulumela umsebenzi wakho inkampani yakho eclean ye security ogada ngayo la ugada khona ngaleyo ndlela yabo lezi indawo enigadayo kodwa ngizwa ke umention ukuthi bayaniqasha labantu ukuthi nibagade bese uveza le amaphepha ukuthi banawo amaphepha le amaphepha kuyona engifisa ukuhlala kuyona kakhulu eSouth Africa sina lento kunabantu bangaphandle abanangisha ama ID abalanga phakathi abangawenzanga ngokusemthethweni ayikho into ethi umuntu akabe neID kade efile ngokuzovakasha la kodwa into abayenzayo bayawenza ama ID ngokuwathenga imember ethize noma abantu abathize kwa Home Affairs ababadayiselayo sikubukile lokho kakhulu ku National Television yabo bedayiselwa ama ID ngabo 50,000 umuntu athenga iID ukuze ahlalela ngokusemthethweni makuthiwa awuveza ukuthi owalana aveze iID so bayakuthenga konke lokho even kwawona amaphepha ngani yakwethu labantu laba kuyenzeka uthola ukuthi niyabagada nina ngoba nithi banamaphepha kanti amaphepha bawathenga isitolo leso noma leyo nto abayenzayo enibagada kuyona nina beze bakwazi ukunikhokhela nje banento enkulu abayenzayo ngemumva badayisa ama drugs labantu laba iningi labo uma babona benezitolo babona benamasaluni babona benazo zonke lezi zinto lezo zinto isikhathi esiningi ziyafranta bafranta ngazo bese kuba ukuthi into abenza ngayo imali ngempela ilena ke ewukhohlakala abayenzayo bese kuba ukuthi bazoveza amaphepha labantu abanawo iningi labo kodwa banawo ngoba bawathengile there is why ngibuye ngizwe mina ukuthi engathi hayi labantu noma ngingathiwa ababuyele emumva kuxatshanwa babuyele emumva bonke ngesayidi lami mina ingathi lento abeke babuyele emumva bonke ngesayidi lami baye emakhaya because siyazi ukuthi kunabantu abaloku bethi banamaphepha kanti bakhokho 50 rand ukuze banikezwe ama permit okuba la eSouth Africa uyayizwa leyo nto so kwakona lokho kusawubugebengu obenziwa yilabantu wena ungagaranta inkampani yakho iclean ilegit yabagada kodwa bona bayizigebengu usunjengobani ke wena usunjengomuntu ogada abantu bokufika bazosimoshela izwe la uyayizwa leyo nto so mfowethu mina ngilwi nomsebenzi wakho akunankinga bafowethu uma ukuthi nani niyabona noma nilambile ngoba la singeke sisebenzele izisu kuphela kodwa sibe sibona konakala izingane zethu zizogaxela siyofana nse nabantu abathwele ngani yakwethu okungcono uma kuukuthi nje kukhona inkinga ekhona kungazama ukushintshwa ngendlela engashintsha ngayo ni-apply kwabanye ngoba ngiyazi ukuthi anigadi bona kuphela uma ngingathiwa nigada abantu bokufika kuphela mfowethu sekungaba ukuthi inkampani yeni nayo ke iphenya ukuthi ukusebenza kwayo kunjani kanti uma ukuthi nina nizosebenza abantu bokufika kuphela kodwa zikho inkampani enigadayo ngineqiniso lokuthi mhlawumbe zikhona inkampani enigadayo makuthiwa abantu bokufika bahambe bayekeni ukubagada bayekeni bafowethu ukubagada ngoba into enizoyenza kuzothi makuthiwa abantu bokufika bahambe niba protect nina nithi abahlale ngoba niyabathanda bayakwenza abanye uthi sengikhuziwe kwathiwa ngimiyeke lo
bayakwenza ngoba basebenza nabo abantu bokufika baphethwe yibona abantu bokufika endaweni abasebenza nawo ngisamusha igama ngoba sekuthiwe angimiyeke impe engenasicoco lengilwayo yabo so ukugada abantu bokufika mfowethu akunankinga ukuthi niyabagada kodwa njengamanje njengoba iSouth Africa isephezwe inhlelo zokuthi labantu labakufanele kwenzeke inhlelo zokuthi babuyele emakhaya bangena amaphepha mina naba namaphepha ngibona babuyele emuva bayoqala kahle phansi kuyinkinga nikanti ukubuyela eSomalia uyoqala phansi bese ubuya ku-apply ukungena kulelizwe ngendlela ekuyiyona yona because siyazi ukuthi amaphepha bayawathenga bengilapho mfowethu ukuveza nje umbono habi Hayi. Ngiqeda ukubona enye ivideo la engenzi sense. Hayi. Hayi South Africa kunamadoda. Hayi. South Africa inamadoda bafethu. Le ndoda ithi bona bagada labantu bokufika. Ngoba ugovernment akabanikeza umsebenzi. Hayi kunabantu ingqondo zabe ixega njengezitrekele street. Yazi kunabantu abanengqondo ezixegayo sto. Uthi ugada labantu bokufika ngoba ugovernment wakhe akakupha umsebenzi. Owakhe ugovernment. Why you don't fight for the good cause? Who must force your government to give you a job? Uncamela ukuthi ugada abantu bangaphandle ubagada from kubani? That's the question. Ngicela nje ungiphendule nje lokho ngibonile nje on TikTok ufake nelona yini imask sekubonisa kona nje lokho ukuthi khona into eyinkinga indoda iqonda ngqo ayiloku ifakana nama mask loku isifihla yenzani ugada abantu bokufika ubagadela abobani ubagada ukuthi benzeni kubobani. It's a question. I need answers for that. Ugada abantu bokufika ubagadela ezweni lakho ubagada ukuthi benzeni yebafethu yazi sinemiphupho yamadoda na yazi somebody ungitshela enye into uthi yazi invutha yabona mfana ibharize eziphethe imali ibhari eziphethe imali yize zizobulala izwe zilithengisa because labantu ba greedy labantu abamcabangela omunye umuntu mabephethe imali. Yazi nibonakala ngokuthi nithenga inkabi nithengelane nodwa inkabi nibulalane. Nina la benigadana namaPakistan nalabantu bokubuya ngaphandle. Yini futhi enithengelana abantu ukuthi nidubulane nina nodwa futhi. Yazi bafethu maka yini kodwa ubulimo obungaka kodwa. Nithatha lento ebazalini benu. Yini ukuba umphuphe uthi nje wena ngeke uzogada abantu bangaphandle from ebantwini bakini usuloku nenkinga yazi ingane zakho zosala sisogola yazi hayi bafethu hey yazi ayikho indoda engagada indoda yangaphandle ufuna ukutshela ke mina ayikho indoda engagada umuntu wangaphandle wazi ukuthi mawugada indoda umuntu wangaphandle ugada enye indoda yangaphandle umphuphe waweqola upepiwe wena utetiwe wagquwa shanga ekhanda phansi kwamosheka konke amakopi kwachitheka namakomishi unenkinga you have a serious problem unenevi ukuthi ugada abantu bangaphandle ubagada kubani ubagadela bani ubagada ukuthi benzeni makumele ulwisa ugovernment wakho ukuthi sipha umsebenzi government isakuvotela we voted for you to give us jobs to make sure that ukuthi country it's being run in the proper way. Abanibonile lama politician nilima. Abanibonile shema ingqondo ayisebenzi ukucabanga kuthatha kude. Sibindi sokuthi ugada abantu bangaphandle uyindoda. Yo, I'm sure that amugadele indoda enye lamadoda angaphandle idla umfazi wakho. That is a story about ugada abantu bangaphandle. Ngoba unamali ufuna imali kuye. Anlimele madoda South Africa. Anlimele kabuhlungu. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Kune video yabhodi lesekhwelitha kwalapha enkundleni yokuxhumana asking South Africans ukuthi babaqoshelani ma foreigners because bona they are benefiting from these people
foreigners ayabaqasha babagade because i-government yethu iyahluleka kubaniketa imisebenzi. So this gentleman was wearing a mask. Lokwento abantu abaningi baqasuka kakhulu ngale video kokuthi why enti video lefana lena ngathi abona South Africans aqosha abantu bokufika la South Africa ngalongeke emthethweni yenu batshela ukuthi basebenta njena. It's because of foreigners ayabaqasha babagade. So abantu abaningi they are dragging this man lapha enkundleni yokuxhumana kokuthi video yakhe it's out of order nangokuthi uyigcokele i-mask hiding his face. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.